blood group ni aremi. Nia? Aremi. Naturally. Ndiga nona ndenda riu kurehe riri equation ya riri. Ni aremi kana makoragwo me curious. They are just curious. Mendete ku experiment maundu. Na no ni okeria ma investor. Oh yeni no akiona ti kurema ni matiendaga gu conform wo tiendaga kuigwa handu hamwe. Ma investor. Na the best because they are risk taker. Oh yes. Wow kiroro uria kunginyitana ugaga kamweke gaka ingikoya kanjitikire ri mundu muno ito magirire nikio rakora gikuyu tondu blood group O nio aige we are 70% in blood group. Really? Yes. How? Riu nikio rakora biashara ine tuihotanirio anyita anikio convincing tang yanyu iguru muno gaka nikega makiria gaka ungitigo na eno koirwe na kiondo Tigirigano no ndukatige so you get the point, yeah? Despite these other challenges, do imagine mundu wa blood group AB mundu muhoreri tinda hakiri ciake agicirio ria ku invest plans yake ciothe from process starts to the end ada kwamba gucikira hakiri anyita blood group O abagia step imwe titho tukumenyera mbere iyo ni kuinga so that's why tutajulia ukoraga the rate at which blood group O makuraga business in is difference, but at the same times ni ndo akuriski muno no mahururuka go rimwe no wega get the point, yeah? Yes. Na ke modo wa blood group AB ni strategic kahora mutalatala kahora ugo gikauma haha thi ni karaga, but the foundation is very strong. Kihikanie ya ndwere wao na hivi ile yali ne keherere ne compost so you get the point, yeah? But in all, what am I saying this ni urakora ciana ni sirafoso tondu heka sukuru ni koge na kwaka kangi ni ka taru urageria ukona ka AB na ka B mundu maritu taru ka B hale sukuru maundu matikome mega no gathiriko perfect karuga ega fiu haya design tukuo tuthaka decoration guvanga nyumba kamundu gaka ke mubango kaba ungibanga goguo thukuru tiga kuruma mwana tigana maundu mau oko ni tumaundu tumicongo gucora they are the best artists na they are the best journalists also, yeah? Oguo na investigator koria ma CID blood group B ko niguo mehotanire. So what am I saying? If the trait can state a different character according to the blood group, why are we assuming that the system ya mwiri no iko the same? You get the point, yeah? Ndenda kuga mathina mada ni maritu no riu Christmas ino ri kwi mundu na toxin nyingi pio tukuruta atia ona rutiga na Christmas ni tu accumulate asa ndukireke ngwire megata ni turite fio ndio kana nurona mundu wina indo no ndahana indo thate ena kauthio gathitu kaundu gatari kega ahiuire pimples ena acne gothi yani gothi ndirahana gothi no ekobetire kaundu keho gatari gatarathi na mbere nginya we ni kuonania onanagia mbeca metekio nacio tondu gothi ni egucukire no ta mundu ina ngari nene na ndamitwa service ndingimu service wega. So mere go service watia leak blood detox ri tugaga booster immunity yaku utige kunywa dawa muno. Okay, anyita tobe twithemane na dawa. Yes, ne teithagia ku balance the microbiomes. Okay, ugo gikoe na thina wa candidiasis kuria tumia muno mundu turaga riu aturaga taru he mutumia urokite ame wendu na thina no antibiotic uhuthirite mu tathiunyo kalinki blood detox araje ndagitari ni ndiramenyaga atiriri tumaundu tutu tunini ri mako manene ri maraninwo ni tumaundu tutu utinda ukiuga tukaswim. So get the point, yeah? Ugacoka ugakora ati gothi ya mutumia ri naturally ndogirwo kuhaka kindu tangiruma gothi ya mutumia gothi no ninyu ni mukihaka muno oh yes nikio ndahuthira mutumia ni kuhaka kindu o gothi ya mundu generally utangiruma oh really? Yes. Oh, ugo ni kuga atia
the more rahaka the more you increase the toxin na ngothi yaku kuwe ni ta imuoyo ngothi giko muoyo imuoyo na nikio ko na dead skin iri yakua na rilio the more rahaka ri chemical nyingi mwiri-ini waku ri the more you affecting the pores turia tuhuhagiria ngothi yaku ni huhagiria yes na ngothi ĩyo no ĩteithagia kũruta toxin gĩko mwĩrĩ-inĩ ũguo ũrĩa ĩna gĩko kĩingĩ mwĩrĩ-inĩ noguo ngothi yaku ĩrĩ gũcuka tondũ noguo ũrĩ thita ndikana ũroga hi njambe ĩyo ndĩhana mbeca nĩwe gũtwarithagia ngari ĩyo no ti atĩ nĩ thura aca nĩũrona riri ndikana ũrona mũndũ ĩna kariri kaglow keho weke nĩ mbeca nĩ ciĩkaga tondũ you should also be feeding well at balanced diet. And feeding well na balanced diet. Yes. Na riu tukiri horo wa balanced diet ona ikoni kuria ngano eyo ri ni urie kanini. Tuleke demere. Yeah. If you have history of cancer. Right. Run away from wheat. Oh really? Yes. Any form of cancer. If you have any, just be safe. Ona ikoni kwanyu. If you have like, history. Ni direnda riu ni mundu ni mugi. Kaba kwigitira. Na ni ndamera ati tarora ndore ngimenada na aria tukoretwo tugicira nao ngamera we esa complications cia nda mathina mada tatiga kuria ngano i this period this ingi tiga kana ngano i ukaigwa ndagitari kwe hi ona mwiri wakwa uria ndirongereire weight ukipunguite you get the point ya mwiri wakwa uria ndirabrotaga ukipunguite mwiri wakwa uria ndeigwa ndahiuhite ni upunguite so what am I saying despite nituraenda ku embrace ngano let's also be with caution nitumirie na kaugi keho kega turi ta andu atene occasionally not a while yes occasionally turiage all the time tondu ni available plus nona nginya guku street ni ni andikite andu ringi nima na itugo ni biashara cia andu enda kuraga ndira biashara igiri ya ngano cia ndagitari ithatu ya ndagitari amodi wa ngano no menye na murimi nima no ruri ndirauga uguo kithimi moderation ni turi na moderation tumite hau ri toxin ni ri dariri kunogerera fatigue mundu excuse at 24/7 ni ndikane ke ndirekire kane wira ndirekire uria that mwiri waku kuiguaga joints cigitura a bit of weakness kuhumaga palpitation kigwa gorotera waruta tu kawira ukaigwa kanini ni wahoma oxygen yakwa ni short of breath uguo ni kuhu yani rera riro raigania mwiri waku ndurekate ndura is not enough niki tondu white blood red blood cells sikwa hemoglobin na dead tissues no dead tissues iria ri singiko si nyingi no nginya cirikuo uguo rera ria kuri reka kundera uguo ni kuigwa mundu ucio ri ni ahumaga muno secondary the more oraria maguta ati glucose ri eta na huthika ri isavagwo iki maguta uguo that become also a challenge no anyita point yako challenge yo ri ni gukurehera kabiri katambi na kautambi dimera tiutoge search it's also come with portion yes secondary ni reha mathina ma uric acid toxin kuigwa magoro makihiuha kuigwa joints cigitura kugandaga na kuiguaga kurio ni mutwe let me tell those people mostly aria mariagwo ni mutwe na magerete treatment for a long time matire thina ungi waone rucini kurio ni mutwe utuko kurio ni mutwe painkiller ni ciaregire high chances they don't have much issue is only toxin to demystify maundu maya ri ura detoxify ri uko detoxify na ki na hemo nimwe ni tunyuaga tutawa tungi turatuma uharu masali ma no ko detoxify ni kuga atia like gwire process ya system ya mwiri ri yes ni ri process yako detox higo ini na ngothi na lymphocytes haya ungirora system mwiri ni wiritheragia wo wenyewe riu niho ndenda kuga yes na ungirora technology ile twinayo we are improving on chemicals so that yield kana maciaro maitu mongerereke na itugo icio ciothe ni chemical twaingira mwiri no mwiri waku ri nduna wongerera system ya kuruta chemical so
overwhelmingly omwiri ni masini yo irarutithio wira mwira muingi uguo ni twagereire naturally system turoga if you do detox after every 2 years and the detox ti ya guthi kioro kihuthu acha okay is system irago support okay okay script taru package yako ale yes you should do detox taru package yako ale okay is for 1 month ikakuguthithia miaka igana eri okay imagine miaka yo eri ungikona uri thina wa allergy ugukothirite do you know allergy is toxin okay na nikyo gutari form of allergy you are allergic to not you are allergic to allergy uguti muthemba omwe iko ya allergy kuringana kiria we mwiri waku utarahota ku excrete according to the capacity okay anyita muto goka tucire horo wa toxin kama iria andu mathiete Christmas ni getha rutuke January tuto January butaki ko nginya na toxin detoxify wito tware miaka eri Yes. na riu ni getha turikiririe rucini nyona mundu ranyua mai madimu akanyua apple cider vinegar ni citethagiriria they do help yes but also remember the concentration also can affect the stomach aligning ya kirio ranyu dimu icio wanyu no iko nduru muno ithie yambie kugia yambie kwerotke da yaku kimira kia da the mucous membrane ningi ugaga ati he toto nderi tonyuage ni ndagita ningi ndina ulcers ningi ndina gastritis riu gwika atia okay na nitugire thina gastritis ni reha mutwe headache na ni reha thina anemia okay yes uguo kunywa painkiller ati wiciretie ugacoka ukaigua ni ura collapse na ku ati ura collapse ni kwaga thakame ri no do internal bleeding uguo take caution tuhingire ndagitari ungienda turirikane kitoro ndori horo yo ugire ri ndori ni o positive kana o negative both aya ano marenda gubanga nginya rucini kame tuhingire ndagitari yes thank you muno mwiroreri wa Kameme TV I'm always happy gukorwo tugicira horo ngima mwega wa mwiri na umuthi ni ndakena na ndatika gukorwo ngimu twi hamwe kwa maritwa njitagwo Dr. Chris wa Boi kuta Health Link Natural Clinic tuko muci munene Nairobi na ningi nungienda gutuhurira namba citu cia thimu ni gifugo 721 0721 500 900 na oho tuna website ni undu andu aria meko makiurio horo wa blood group toro ni mundu agathia gethomera na traits yake agathia kimakaga akauga it's true it's wrong ha ndagitari no ahinio horo wa blood group yakwa niguo tugithie na horo wa gweka investigation makire ntugo no mathi website ni yakwa Health Link Natural Clinic kana www.drchris.co.ke na magukoma magithoma nginya horo wa complications ya mathina manda tondu erio hau na niguo mamenya atiri thina uyu twita hiatus hernia ri ni ndui na irehagwo niki na wa operation ri ni ukuhona kana ugacoka ngatho muno ndagitari ona ni kuya mathaa maku ni gukorwo gitithomithia na njira njega rathimo muno no December iko bado tutakuja katabe tushereke na aria marenda gugicaini na Christmas ri matirabatara makeup nyingi marabatara blood detox okay na no maguthi guthoma hare website ni benefit share okay yes mwireru wa Kameme TV ucio no akigwa ni ndagitari Chris wa Boi basically ikindu giothe uraria giria na githimi ona gikiega ona kiri commendetwo no gikorwo giguthukira tondu too much of anything is poisonous na mere ituririkana oria turamehe indo nyingi noguo system irathie kinogaga ya kuruta giko kuguo ni wega gukorwo gikibi support na kumuteithiriria gukorwo igikiruta giko kiu na tugukorwo tugikinyukia thiini wa ikereka riu ringi tukwarie ciĩgie githomo maumirira ma kindu gigwitwo kigeranio gia KCP ni mararikire kurekererio muthenya wa Thursday na turakionera maundu mathiete na mbere na gukorwo magigikunja kuguo tukunyitanira na mugeni thiini wa ikereka riri ukite tukorwo tukiaraniria uhoro wa maumirira mau twambe tuma discuss na tucoke twarie uhoro wa ku deal na hiyo na mundu atana kihituka wega na nutukorio maundu ma CBC tukorwo tunyitania na Simon Maina ni mwarimu kure mwana wa Westridge School no bere daya kunegeria ciringi ciaku 300,000 na ciringi 10,000 bona thio kuingira haria thiini wa M-Pesa yaku wikira